Kani kedai ka Akashvani Shillong ka khubor ban Pulero Richmond Kharluki. Kimat bakong san jong ka khubor man ta step. Ya ga rozgar mela ka bakat pra la penlong haki saup santli jaka hakalengkari hnen kesngi. Hashilong shipai ka Border Security Force kila sam shispa san pusantli ki shithi thong kam samla basha ajiet bandrung kam shipai. Ka Presiden kari kan ajengkren syakari shimiet shwa kesngi rakhe ya kesngi yo Republic ka bahnyo puhnyo. Bat ya kayo jiginong rap baman ubnai jong kejela la penlong henen kesngi Hashilong. Ka khubor ka babnia. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulong baga sarkar kadang yale bantau ya gilat kelenti ke bethamai na kebentak samlah kari bat syabar kari. Ulong baka India kadang yasoi ya gijingete aka khayi pateng bat ka jinglet jingwan bat katto kani kiri ki bapelat ki samla bat tebet jong kani kari. Menteri Rang Bado ulong ya kani habakran haka National Rozgar Mela ka bakat pra lengba kerensan internet na New Delhi henen kesngi. Halor ke jingkordor jong ka Arab Saudi Kuala Lengkot, Narendra Modi ulong baga degesngi haka baka riti sensyari kala itu ya ka jana gana mana kum ka National Anthem, bat ya ka Vande Mataram kum ka National Song. Habakran Jepang ka Rozgar Mela, Menteri Rang Bado ulong balengba ka Rozgar Mela dagi lakngot ki samla, kila dek banyo ki shithi tungkam na kitenat sorkar baper haduk mentah. Hagini kejingelang lasa miki shiti tungkam syapalat nrupuwe hajarngut kisamla badang syu tungkam temai haki tenat berkiseng baper jong sorkar hapok kejing temu jong rozgar mela. Ya ka rozgar mela kabakat pra la penlong haki sausan terligi jaka hakal lengkari. Ki shipai ke Border Security Force kilasam shispa san pusantli ki shithi tungkam shiki samla basha jet bandrung kam shipai na Meghalaya bat Arunachal Pradesh ha ka rozgar mela ka bakat prabla penlong ha ka BSF campus ha umpling ha ka nong ba Shillong. Habakran ke jingyalang Inspector General ka BSF Meghalaya Om Prakash Upadhyay. Ulai kublay ya borok ki kertong basha tungkam badong baga rozgar mela ka de program bala shimkia daga sarkar India. Haba ai kublay ya ki kertong basha ajiet ulong baga kam jengki he kitnat baper ka donru ya ka jingkit klik ke bajur ha ka banyadai ka ribat peniat cakmat ya ka jingkio jongkari ba ka jing syakri jengki kan ai mensia miki pateng banwan bakin syakri ya kari. Ha Shillong shispa san pusan ngot ki kertong na Meghalaya bat Arunachal Pradesh kilayok pediang ya ki shithi tungkam ha kitnat terekam baper ke sarkar pedeng. Kini kishiti tungkam ki kentup yang nyopun rengut ki beriau haka tenat BSF, sopu arngut haka tenat CRPF, arpo ngut haka ITBP, katwe ngut haka Assam Rifles, bat kiwe. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unyasam ki sembok perkat jung syaki beriau haka ri bat syabari rukum jo hak program man kibat lengba ka Akashvani mentaka step haka por katwe baje. Kani kan de kesian ke basis pak laipo jong ni ke jingkran Menteri Rang Bado ke basis sian si benai ha ke radio. Ya kini ke program onla banyo habro ki network jong ke Akashvani bat ke Doordarshan na ke website jong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla aru banyo live na ke YouTube channel jong ke AIR News ke DD News na ke jong ke office Menteri Rang Bado bat jong ke terat information bat broadcasting. Ka Akashvani ka sawalam ya kene ka jingkren Menteri Rang Bado ha kaktian khasi jantia bat garo mariadap kren Menteri Rang Bado ha kaktian Hindi. Onla banyo biang ya kini kejimpen kala syaka kaktian khasi jantia bat garo nado shibet janmiet ha kapor prabaje. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kan ajingkren syakari shimiet shwa ka sngi rakhe ya ka sngi yo Republic ka bahnyo punyo la shibet janmiet. Ya kini kejengkran on walam na duk kapor nyo baje janmiet ha barok kowe ke National Network jong ka Akashvani bad on peni ha barok ki channel jong ka Doordarshan ha ka ketien Hindi ha ga ba on pen buat sa ka ketien Pareng. Kejeng walam ni kejengkran ka ketien Hindi ba ka ketien Pareng ha ka Doordarshan on pen buat sada kejeng walam ha ki ketien ki baper ba lapen kelas ki we pa gijat ketien de ki channel jong ka Doordarshan. Ka Akashvani kan walam ya ke jingkran ka Presiden balapan kelas ki weipat ki jaktien na dok kapor kendai shiteng la shibit menmiet haki network jongka. Kani ko kubor kawan Shafi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor.
Ya kayo jo kinong rep maman ubnai jong ka jela la penlong nen ka sngi ha ka jaka yang kali jong ka Directorate of Fisheries ha ka nong ba shilong. Kabadi ka jing tumu ban penklan ya kayo ka kot jo kinong rep bat bantau ke rukom ban yo ban de bet na ki jaka rep sha kinong thiet. La penlong yaka daka 1917 I teams hapo jo ka tanat ka rep karyang rengkat ka jing kershan jong ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Hakajingkran jong ba PS Thangkeu beriu chairman jong kene ka commission ulong ba ka jingmut bandan kayo kinong rap mana ubnai kalami na kajingya kran bat ka tanat ka rap karyang halor ka jingban bahai kalat ban yo ya kiyo na gabanta kinong de bat na kithan nong kendong. Hakene kayo lade ki babun ki mar ki bagantop ya ki so nyamtra bat ki pathaw. Menteri Ketenat Arts and Culture ke Jela Meghalaya uba Sanbor Chulai henen gasngi ulalit jurep iki artli ki project badang pentrei ha South Shillong constituency. Bagentup iki surok bapeniaso na kajaka bajulong ke yang dorbar thawan ke Jela ke Meghalaya halaban Sha Sherpi bat ka Rabindranath Tagore Cultural Complex. Kanik surok balamang pelat nreu kelur tengka kadai ke Balawan Ra ban penduna ke jengkap ngiak ki surok aganong ba Shillong kat baka Rabindranath Tagore Cultural Complex balamang katlai point Sanfra kelur tengka kandon ke museum ke amphitheater ke guest house ke restaurant bat ke park jong ki kena. Ka Election Commission kari kan rakhe ya kesni kinong tap vote ne ka National Voters Day ke ba katan reo jong kari ha kanong ba New Delhi menta kesni. Ka Presiden kari ke Draupadi Murmu kandon nak ne kijing rakhe kum ka kongsan. Ka mat pedeng jong kene ka National Voters Day menta ka snem kalong ka India jonga ka vote jonga. Kinong shong shnong ha ka pedeng jong ka sensyar patba ka India. Ha kene kijing rakhe ka Presiden kan IT ya ki Electors Photo Identity Card syaki samla tap vote ki badang syu penrung kerteng temai. Henen gasngi la rakhe ka National Voters Day ka bakat nreu ha ka DRDA Conference Hall Hatura. Hakini kesngi le don lang o Vibhor Agarwal u Deputy Commissioner ke District West Garo Hills kum ukongsan. Ha kejingkran jong u Vibhor Agarwal u lapan pawe ke jing don kam jong ke sensyar patba ba ke jing kta jong kai ki kam penroy jong kari. Hakini ke program la don ru ke jing sam ya ki epic sya ginong tap vote ki bedang penrung kerteng thamai ha ka ba ki booth level officer ke leshem ki kat naga benta jong ki. Kani ke jingelang ketemu ban kentiu ke jing sngotu je ginong tap vote bat ban penslur ke jingi shim benta ha karukom senchar patba. Ka Meghalaya bat ka Punjab kelekhat damar lai gol ha ke jing khun ke badai na ke benta ke group B jong ke lumpung elekai National Football Championship jong ka Santosh Trophy Arhajar Arpusan Arpuhun Rio. Kebelalong ha Dakwa Khana ha Assam hnen kesngi. Ya gilai teli ki gol ka Meghalaya la thep da uwanijo pajo u baby Sunday marngar bad u daybor mame tongper. Ka Meghalaya kadan ka kerdan ka baar ha ka jingken point hadien ba ka kur sau point rengkat bad ka Kerala. Ha ka ba sau tuli ki kenhon ba yo kur bon point kin jam pat sa ka kerdan ya kun ya ka quarter final. Da ka bawat e ka hok ka ba kloy bad ka ba klem pendem ha ka jingyap jong Zubin Garg. Ki bahayeng ju kila tho sya menteri rang ba ado kari Narendra Modi da ka bakentu bantau ya yeng bishar bakerpang ban penstet ya jing bishar ha Assam ban kentat ban ai jamin yo nong sya keno bat ban beteng ya jing toket ke bedai bat ke Singapore. Ha gedor khas ke babnia ka balapha sya menteri rang ba ado kari ka kurem jong Uzubin Garg ka Garima. Kalau ong ba kalong gieng ka phai ka borsen shar ka bah khli do jong kari da ke jinget ya ke jing IT jong sarkar India ya ka hok ka burom bat ka jing sensyar da ka an. Ka jingelap election jong kari Bangladesh kala nang jor ha ka ba ka Bangladesh Nationalist Party bat ka Jamaat-e-Islami kelemi kum ki bore kun persya ba kong santang hadian katu kan esngi belasdang ya ka jingelap election. Kinong yalam barang ba na bro arliang kila ajingkren ha ki jingelang ki belalong ha keleng kari. Bat katu ko kubor kalakot akan step ka Belawan Chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajing neso ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mawi piginong sngap ba ha ka por fresh teng na ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala agenda partat prabaji.